Asinibingelele sinivusele balandzeli bezani magazine news namhlanje ke sipheke ngagalaza silanza abantu asemkhondwa ePhithitifu silana ke sihamba naye umprofeti waNkulunkulu sihamba nemprofeti silanza beni khona abantu abalethile ngiyabona abantu baningi lana bede batofuna lisito bafuna ukutokhulekiswa lanza beni umprofeti waNkulunkulu asikubingelele baba. Siyabingelela mholo. Hayi siyaphila kakhulu thina emholi. Ungachaza uqhazele umbukeli wezani magazine news nalobukele video njengamanje kwekuthi silapha kwentekalani ukuthi kuqhubekalani. Ngibingelele emakhosini onke omhlaba. Ngiyajabula nje namhlanje ngihamba nani ngasonto ngizogcina umsebenzi la kule ndawo. Yebo. Ngilethe abantu basemhlabeni abahluphekile abanezinkingi. Hey banengi mani labantu laba uthimebetela kuphi indzaba takho noma bakubona kuphi labantu noma nje ngumsebenzi wakho wenza ukuthi bonke abantu baphume ngalendlela baphume ngayo namhlanje kuza la entabeni. Impela ngumsebenzi dokotela ngoba mawuphile emhlabeni abantu bahluphekile abantu baneyinkinga. Yebo. Ngithi angisuke nje ekhaya mabefika ngibathathe ngibamikise ehlane sike siyokhulekela ulukhuni bebantu badilize namathunzi amnyama. Yebo. Ulukhuni uphathe ubhekene nomuntu. Ungaqhazi kakhulu umprofeti singathanza ukuthi uqhazele umbukeli ukuthi wena ungubani wakabani nekuthi utholakala kuphi nalaba afuna kwati ukuthi ungakuphi bakhona kwati ukuthi ungakuphi umprofeti. Umuntu wami mina ngi1414 gogodoro sakwaSomlulo. Yebo. 1414 siyabona babe umsebenzi wakho uyakukhulumela ngoba labanye bathi you work silence and then you work make noise. Siyabona ke letindimbane netinkumbi tebantu sitibona lana tisho kona ukuthi cha bantu bakholelwa kuwe umprofeti. Ungathini kumuntu lofisa kuhlangana nadokotela nalofisa kuhlangana nawe umprofeti? Cha ofisa ukudibana nodokotela ngikhona la ePhithitifu la ithanda ukukhanya ngikhona la ePhithitifu mawufika nje ePhithitifu uyangifonela siyakubona kufika ekhaya sikhona konke nje kufanele phakathi ekhaya. Omunye uthi angikho mine around Phithitifu ngenda njani mangifuna ukusitakala iyandiwa yini online consultation noma umuntu ufuna ukuthi vele afike lapha ekhaya esigodlweni. Siyayenza i-online consultation nakanjani uyakhona ukuthi ufone sikhona ukukhuluma sikuhlolele nasefonini sikuhlolele yonke indawo ukuthi ukanje uma ngabe ufuna uphathisele leyo product yakho yaphathiselwa uma ngabe kufika ekhaya siyakutshela ukuthi fika ekhaya. Yebo. Kodwa nje asinankinga yasetshenziswa kulelo ukuthi bakhona kufika ekhaya esigodlweni kuphelele ngayo. Siyabonga kakhulu sivile masifika la kwekuthi kukhona tinhlelo lonato lotsebenzisako ke kusita abantu baNkulunkulu sivile ukuthi uyayenda nenkonzo eMantini uyayenda nenkonzo eHlane uyayenda inkonzo eNdzaba sivile ukuthi kunelanga lelikhethekile lapho khona beta abantu bathola isito mhlambe kunelanga lelikhethekile bafika bathola isito angathi ukuthi kanjani lapho kodwa songaqhaza kafishane bese siyavalelisa ke dokotela. Cha mphathi wami lana ngiyangisebenzela nje uza ekhaya kuba namalanga la khona kufuna mangabe shothi isiprofito sakho sikudinga ukuthi umixe emanzini ngiyabe ngiyahlela ukuthi emanzini kodwa ngakuthi ngingena esontweni ngamasonto angisebenzi ngisebenza ukugcina kufika ngabo 10 ekseni ngalo kwa10 ke sekungaba ukuthi mhlawumbe ubukhile ucelile kodwa nje phakathi namalanga ngivulekile ukuthi uma ngabe isiprofito sakho sithi kumele uye entabeni uyakhona ukuthi nawe ehlane manje kumele umixe emanzini siyakhona ukukumixa khona lapha emanzini. Yebo. No siyabonga kakhulu dokotela. Siyathemba ukuthi nalabanye labatafisa ukuthinta abatayithatha inombolo yakho sitayifaka khona la kule video noma siphinze siyifake na kuma caption at maspost akazani magazine news. Siyabonga nathi nje ukuthi usiconsider usende usibone ngathi singadlala legalelo lelithithe emsebenzini wakho because lokubaleka kakhulu dokotela ukuthi abantu basitakale. So singizani magazine siyakholelwa ku following yethu yini kakhulu siyathi usibaba nengalendlela ababanengi ngayo balidzinga lisito futhi nayo ngendlela yalesinani labangilo lona. Siyabonga kakhulu dokotela ungavalelisa ekubabukeli bezani magazine news. Siyabonga kakhulu nonke lonke ningizimi lenyakatho eMpumalanga neNtshonalanga lona ngi1414 uDr. Gogodoro. Siyabonga kakhulu. God bless you.